Nagnut napred pomno gleda i najmanje detalje na markici koja je postala dragocena zahvaljujući grešci. Zove se Izvrnuta Jenny. Reč je o markici izdatoj 1918. Avion po kom je dobila ime greškom je odštampan na opačke. Na svetu postoji svega 100 primeraka. Izvrnuta Jenny je možda najpoznatija markica na svijetu. Sretni kolekcionar William Robbie je kupio arak od 100 komada. Platio ga je $24. Samo 7 dana kasnije prodao ga je za $15.000. O tome sanja svaki kolekcionar. Svetska izložba markica u Njujorku održava se jednom u 10 godina. Reč je o najvećem kolekcionarskom skupu te vrste na svetu. Toliko je različitih markica iz raznih država svijeta. Ovdje ih možete vidjeti klasifikovane na različite načine, po temi, godini izdanja ili državi. Na izložbi je i crni peni, prva markica korišćena u poštanskom sistemu. Izdata je u Velikoj Britaniji 1870. Crna magenta odštampana je 1856. i nedavno je prodata za $9,4 miliona, čime je postala najskuplja markica na svetu. Ima i nešto novih primeraka, poput prve kolekcije Johna Lennona, koju je sakupio još dok je bio dečak. Ovaj album sadrži markice s pisama koje je dobio iz svih krajeva sveta, od Sjedinjenih Država do Novog Zelanda. Sakupljači pomno tragaju za markicom kojom će kompletirati kolekciju. Kaže se da je svaka markica zapravo malo umetničko remek delo. Prava vrednost često se vidi tek pod lupom. Kolekcionari tvrde da će se ovaj hobi održati jer spaja ljude. Indija, Kina, Središnja ili Južna Afrika, obje Amerike, za svega nekoliko centi možete kupiti markice iz svih dijelova svijeta. Danas je to svima lako dostupno. A izvrnuta Jenny prodata je anonimnom kupcu za $1,1 miliona.